Mwiriwe neza mwese mudukurikirana kuri The Trending 250 ya channel yanyu mukunda cyane yibagezaho amakuru ameze neza, amakuru yiganjemo politike, business ndetse entertainment ndetse na sport, ndetse tukavuga no ku bintu byinshi bitandukanye harimo ama top 5 ndetse na top 10 byo tubagezaho mukunda cyane. Uyu mwanya rero tukaba dufashe aka kanya kugira ngo tuganire ku nkuru imaze iminsi ivugwa inaha iwacu mu Rwanda, dore yuko hamaze iminsi havugwa ikintu cyangwa se agatotsi hagati y'imibanire y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bivugwa yuko kuri ubu ngubu ambasaderi w'u Rwanda muri RDC cyangwa se muri Congo yamajije kwirukanwa, kandi ubwo yamaraga kwirukanwa leta y'u Rwanda nayo yahise ivuga yuko ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja ziri kwitegereza neza aho ingabo za FARDC ubwo ni ingabo z'igihugu cya RDC cyangwa se igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ko ingabo zayo ziriho zirakurikiranwa hirya no hino aho zikekwa yuko ziri kwitegura kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda zinyuze ku mipaka itandukanye ibuhuza na Congo nyirizina. Byagiye bivugwa igihe gitandukanye, bivugwa yuko Guterres ari we sekretari wa ONU cyangwa se UN secretary yavuganye na perezida wa nyakubahwa Paul Kagame amubaza ibyerekeranye n'ibyo bibazo. Ibyo bavugiye kuri telefone ntago byabashe gushyirwa mu itangazamakuru, ariko bivugwa yuko uyu Guterres yahamagaye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame amubaza ku bw'ibyo bibazo. Ese imvano y'iki kibazo yaba ari iyi? Imvano y'iki kibazo ni ndende cyane, tuzanayibasobanurira, ariko kuri ubu ngubu immediate cause cyangwa se cause iri kubaka kanya nuko ingabo za Congo bivugwa yuko zishyigikira umutwe wa FDLR akaba ari umutwe wakari umutwe ugizwe n'abahoze baba mu Rwanda basize bakoze jenoside inaha mu Rwanda. Bivugwa yuko rero uno mutwe ufatanije na FARDC, ubwo FARDC n'ingabo za Congo, ariko Congo nayo ikavuga yuko u Rwanda rufasha undi mutwe witwa M23 wo bagiye ugaba ibitero kuri leta ya Congo. Bivugwa rero yuko leta ya Congo ihora ivuga yuko u Rwanda rufasha uwo mutwe wa M23, akaba ariyo mpamvu rero n'abakongomani cyangwa se leta y'i Congo cyangwa se leta y'i Kinshasa ikaba ariyo mpamvu yanzuye yuko izafatira embargo zikakaye cyane cyane mu by'imibanire politike ndetse no muri business zitandukanye, izafatira embargo u Rwanda. Bivugwa yuko rero M23 imaze igihe kinini imereye nabi ingabo za Congo, aho yagiye ifata imijyi imwe n'imwe, harimo nk'umujyi wa Bunagana imaranye igihe kinini cyane, hakaba harimo n'indi mijyi yo muri Goma M23 yamaje gufata iyambuye FDLR rero ikaba byaragiranye ubufatanye bweruye na leta ya Congo. Bivugwa yuko ubu ngubu bari kumwe, ko n'ibice bimwe na bimwe bya FDLR yarhoranye ubu ngubu biri mu maboko ya M23, ko ingabo za FARDC zongeye kujya gutera M23 kugira ngo yambure ibyo bice FDLR yahoranye. Kuri ubu ngubu rero ikigaragara nuko intsinzi cyane iri ku ruhare rwa M23, kubera yuko M23 yagiye ifata ibice bitandukanye, igenda ibifata mu bugwate, igenda yirukanamo leta ya FDLR cyangwa se ingabo za leta, ndetse nirukanamo n'ingabo z'umutwe wa FDLR. Ese ubufatanye bwa FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Congo cyangwa se leta y'i Kinshasa ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubu bufatanye bwaba buvuze iki? Ese kuregwa ku Rwanda ko rwaba gufatanya na M23 byo byaba bisobanuye iki? Kuri ubu ngubu rero igihari nuko ambasaderi w'u Rwanda muri Congo wakoreraga i Kinshasa, wari ufite ibiro i Kinshasa, yari yamaje guhabwa amasaha 48 ni icyo bita ultimatum ni igihe gihabwa umupolitisiye runaka cyo gukora ikintu bamutegetse. Ubu ngubu rero leta ya Congo yategetse yuko ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa avanwayo agataha agasubira i Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ibi ngibi akaba ari icyemezo cyafashwe nyuma y'inama yakozwe
kandi yayobowe by'umwihariko na Felix Antoine Tshisekedi, akaba ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma y'ubusabe bw'igihe kirekire bwagaragariye mu myigaragambyo yari yiganjemo urubyiruko, rwavugaga yuko rudashaka ambasaderi w'u Rwanda muri Congo. Rero ubu ngubu byaje kwemezwa nyuma y'inama y'igihe kitari kirekire cyane, byaje kwemerezwamo yuko ambasaderi w'u Rwanda yirukanwa. Kuri ubu ngubu rero ibyatangajwe ni byinshi. Hatangajwe yuko UN secretary cyangwa se secretary wa UN yahamagaye nyakubahwa perezida wa Repubulika w'u Rwanda akamubaza ku bw'icyo kibazo. Ibyavugiwe kuri telefone hagati y'aba bayobozi bombi ntabwo byashyizwe mu itangazamakuru, ariko ikivugwa nuko umubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo urimo agatotsi. Kuri ubu ngubu rero u Rwanda rwo rwavuze yuko ibyo leta ya Congo yakora ibyo ari byo byose, uko yakitwara kose mu byerekeranye na diplomasi, u Rwanda rufite ingabo ziryamiye amajanja ziri gukurikiranira hafi imipaka y'u Rwanda ihuriyeho u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko hadashize igihe kisaga byibura amezi byibura 5 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ishyizwe mu muryango wa East African Community. Bimwe nuko bikaba biri no gutuma abantu benshi banariza politike cyangwa se bakora ubusesenguzi bwa politike, bibaza niba koko byari bikwiye yuko RDC cyangwa se Republic of Democratic of Congo yashyirwa muri EAC, ko byari bikwiye koko. Kuri ubu ngubu rero bigaragara yuko haba imbaraga za EAC cyangwa se imbaraga za CPGR, ariho n'undi muryango uhuriyemo u Rwanda ndetse na Congo, kuri ubu ngubu ubuhuza busa nkaho butagifite imbaraga ziri hejuru cyane, ahubwo icyaba ari uko ibihugu byo ubwabyo byakicara bigacoca amagambo cyangwa se bikicara bikarebera hamwe imvano y'ikibazo. Kuri ubu ngubu imvano y'ikibazo si yavuba ahangaha, iraturuka mu mateka aranga bino bihugu byose uko ari bibiri, ari nayo tuzabasubiriramo, dore yuko ubwo buce bwinshi butandukanye burimo Abanyarwanda, burimo Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda mu by'ukuri, aho ngaho za Muragana, iza Masisi ndetse naho twita Igoma, aho ngaho hose hahoze ari mu Rwanda. Ibyo ngibyo byose tuzabisobanura hano kuri The Trending 250. Kuri ubu ngubu rero umutekano uri aharindimuka cyangwa se uri ahantu habi cyane, aho ngaho Igoma muri Congo, ariko cyane cyane n'umubano w'u Rwanda ndetse na Congo nawo ukaba utameze neza. Kuri ubu ngubu rero turakomeza tubakurikiranire uko biri bugende byitwara. Gusa bivugwa yuko hateganyijwe inama y'ubuhuza izabera muri Kenya, aho u Rwanda ruzafashwa kuganirizwa hamwe na Congo, hakashakirwa hamwe umuti w'ikibazo gikomeye kimaze igihe kinini kitarabonerwa igisubizo. Ese abayobozi bombi b'ibi bihugu u Rwanda ndetse na RDC bazabyitwaramo gute, cyangwa se n'ingabo cyangwa mu byerekeranye n'ibya gisirikare bizagenda gute? Dore yuko Felix Antoine Tshisekedi mu ngendo nyinshi amaze iminsi akora, yagiye aregera abayobozi bakomeye b'i Burayi harimo na Vladimir Putin, abaregera u Rwanda ndetse no muri UN ababwira yuko u Rwanda ruriho ruramugabaho ibitero rwifashishije umutwe wa M23. Kubw'ubu ngubu rero u Rwanda rwo ruhakana yuko M23 hari ubufatanye ubwo aribwo bwose bafitanye, ariko ku rundi ruhande FARDC yo, ubwo ni igisirikare cya Congo, cyo kivuga yuko byeruye rwose kiri gukorana na FDLR. Murakoze. Iyi ngiyi The Trending 250 byari mu biriho biravugwa cyane cyane inaha iwacu mu Rwanda mu byerekeye diplomasi hagati y'u Rwanda ndetse na Congo. Thank you so much. Mwibuke gukora subscribe ndetse mu liking na videos zacu, munazihe thumb like cyangwa se muzi liking. Thank you so much.